us to the eternal road. Hallelujah. Tengah pulih ke ketin ke jang pulih ni kapor. Matthias kini kalau nong ke ba kan rio. Ini ke dekat ke ba kan lai ter. Kababel ka ang habaw Jisu lawan sa gipang Kaisaria Filipi ula kali ikisran jang uda ang kibreo ki ang uay nga. Uay nga. Kuno breo. Kilang dan gibaang Yohanes no penbaptis kiwe di Elias kiwe pat Jeremiah we pat nong itholo pa. Ulang haki pipat piang ngalong way. Simon Petrus le thu bulang melong ukris ukono blay baim. Jesus le thu bulang hau sok mame ko Simon ukono Jona na baga do baga snam kam shim lapen I ya kata hame Henry ukpa jonga upahabneng. Ngarngong hame melong Petrus berhalor uniu mau siang ngantai ga balang bagi kerdap ga dujok kinamla ya ka. Bangan ai hame yu shabi kahima ki beneng. Di kay ru kemente akhndo late ha beneng ru. Badi kay ba me pelat hak khndo on pelat ya ka ha beneng ru. Onda kum tau la adong I kesenran jeng ba nam ya thu ano ru baulong utau Kris. Jisu dewe kababal ki thu bo Jisu keli kesenran jeng wang ki breu ki ang ayu spang jonga. Pios ngo kumno ki ang spang jonga. Kesenran ki okay, try nam ta jumeng ya ngau dan ki bang ba me dewe. Me dewe? Bonen kong dewe? Ong ya? Yohanes nang penbaptis nang ta we dewang? Elias dewe? Elias de Elijah nang ta? Oh, nang ta? Jeremiah but we na ginung thu lepa hatu katang ka jubab kadai dan kibriu ki ong mo Jisu de tang we na ginung thu lepa ki Muslim ki ong ba he is one of the prophets dan ki bang bo de tang unong hikai dan ki bang ba de tang normal human being kita em gidi kibriu ki ya daga jingyu I mde daga jingi thu pau. Tading tahu Jisu keli senran jo okay kata ba ong kibriu nga keli pi pat pi ong ade way nga try char sipang kile snap kile pet iwe kinong kiong way ni kila kena kli try way ni ntip kia buat dia try tambah kim tip bu try de way bon kibriu ki buat eu Jisu tambah kim tip bu Jisu de way Jisu dewe. Tak ada awak nanti tentang apa dan pisah. Aku selain ini terai kamu tadi. Tentang wan kecing le agak sim ngimte bu trai long way tak ada ngi kuslai ngi shifting ngi do men sim. But ngi don ya tak men sim tip ka future jangan poi sai tip ngan long komno tip ngan le komno bon ki beri ki kuslai na marba kimi tu bau Jisu dewe. Ki youth thang ni ngi mdan employment ki ong le kumno ngi trai de ai tem ngi le kumno ka future ngi kumno te bla sai long nam long ya tho ta da ba shong tam men na maroi ba ba shu khat no enga mai san la biang na shu khat pasan no la biang ho ban shong kurim de tim basa da ai mdan future ting ha ba pe ya ka future na mar ngi pe ya ka da khmat bakin jadok. Tading tak kini kesenran ki buat dia try ki buat hi tambah kim tepat bau Jisu dewe. Kata dia kawayam kacing ma ka ma ado kata ka crowd kata bagi ki buat dia try na kimi thu dewe. Tading tak kwa ba ngi feel if buat dia try buat na marka revelation. But when you are revelation if you don't come you will see him jong blay. Barang apa you Petrus sang niam uyok kendiat di revelation. Uklam yo lut namar utrai ukwa iban ben pa ho ba bekin snol scam bekin tep bau Jisu dewe. Ternyata bau Jisu keli wang piban piang dewe. Drang ta deng ki si ang hang ta andre ha ka ba khado I Petrus kum nore si ong me melong Kris kon blai ba em. Jisu ang no. Wang memdei mame ba ong ni kata.
Cầm đây cái đọ và cái snam cái bà tay, cầm đây cái chinh một brio, cầm đây cái chinh thụ brio, cầm đây cái chinh lạ brio, cầm đây cái ta cái chinh start brio, cái bà mẹ kren, namar kata kan lạ bani thụ yang à, cái bà bel con ngom no, tự nhiên pulih này cái por, ibai kren kalau nong cái bà ar cái khot cái khát sao ngom no, ubrio bahkan jado pediang, ya kita gay. Kijau mensim, sto ubreu bakan jado umla ban pediang ya ki bakan jam mensim. Kamu tahu ubreu hiu badang ya aga bakan jado umla ban sngotu ya kata bakan jam mensim namar kata aga bakan jam mensim kalau ngai ke jing ibit hau. Namar ka ka ba ublei ukren ka ba ublei ubatai am lada ubreu bakan jado ya sngo ya kata balada ngi batai ru ya ka bakan jam mensim ya tahu ubreu bakan jado am kisngobiet ya kata nga kam na sisin ngai kendo we scientist umdei nang ne umdei mana sabar du pareng am tip bana tu pareng ngai kendo yu sisin la khot ngi ya bam ja kata ka yeng ba por ngi nam ja ngi nai kran chpang bleu ngai ngap mi ina mi te kadur upet ngai gitu oh katai ka dei kadur bau blei ukat ya kadur ya besau i kata ka jingkat ya kadur ya besau bo Moses ba ti pai ba ki ya nang tawong katai ka dei tang kamith na susu mengorb di saintis tawong bankat ka em kamla ban long la no ru kamdan kum kataka jing batai ha ka science baka kan kat wang baka dei tang ka myth katai ka busutok tanga penipat u ya ka discovery na po kawa kaduriaw ka basao bagi don kita ki syaka kalikulai kita ki chariots kita ki kalikulai bagi dang discover pat kau mau explain kau menoi kene pat. Oh let's see don kulai you try bapoi sini si na wong. Mdei tang we ar babon. Haga Red Sea ki don sibon kita ki syaka kali kulai ki bala sarang ki don hadu mentah. Usaintes umla ban mudur kau no kata duriau kan kat kata ka bom don scientific explanation ni kata. Namar ada batai kata ha uta ubaken jado ka dewi tang jing ibit hau. Padahal kita ketian ke jom play ke ang lafi pulih ke siti benang kong koren nang tu lenong ke bakat ar tu pulih der khat ke ba ar kong no. Pitip ba menba pilalong ki gentil la jalam penwerno efi sya kita ki play tau ki bam nang kren. Kat balai alam ya fi. Hagabor ka banging empat long ki banget kamut ngidan sibun ki play tau. Wei ni ki play tau udai wai. Takadaw kami kerteng idol. Takadaw ki arwai dah. Tadau kia syat bang tu, babalai bakin longki idol, Indian idol, American idol, malay banlong idol, banlong hai hakmat, Mr. I hang ne, beitai dai beli tau, tadau jubu inen kong I, mosoitan ong I never die tamasisya udai, tading ta. Kita ki beli tau jong ki gentle ka baneng kong kam dia tu ki beli tau ndai kita ki baya ya ka jado kawan be ka bakin jado bau tau bakin jado udai be neng kong manga nayong ki we hindri manga ngi kum ki bangai takadau ka banong ifi wanum tau beli tau ya ladi amen wanum bu yang tip ngatip kibri kin ong kumno yang ngatip ngan le kumno tip ngan em kumno tip jing jar jonga jing jonga jikir khu jonga idol kala idol bun sing yele kat bala men pen bahabriu yele di begin yo shibun ki likes yo pisai la datang ba yo pisar biang ne. Mudai yo sio atang ki likes mentai. Ong ki biet ni ki breo. Bam jaru isandur. Lek toilet isandur. Penilat. Malek sano isandur. Tat bila din tu. Kababel ka ong kata na ba? Kumta nga tip hapi ba omdan manoru uba krenda umensim ublay uba ang bau jisu long balatim kamut lada yo mensim jong ublay umla ban ang bau jisu long balatim namar de tang do mensim jong ublay ru bau tau breu la ban ang bau jisu deu try
Kabumut la ngim dan yu man sim jong play ngim la ban ong bau Jisu de try. For example menta fiang yero try. Kita gi bampat yu mesti jong try kita ngom no. Gemjuk ya fi. Same to you nak yang. Try na. Yero try. Yero try. Kulai ha. Kalong telun ki namar balai bampat yo try. Kisenran ro ki bot yo Jisu tambah kimi tu bau dai wei. Badai yang tangi dan kam yo men sim ke jing pen pau the spirit of revelation marhang ni u Petrus u yo spirit of revelation bala reveal yo bau Jisu udai wei. Ukon, jangan belai, ubayim. La pelit yang kata portals of heaven. Mendai sudah kamat bikin cedok. Upoi saya kata bikin jamin sim sipang. Baru iu Jisu. Bau dai ukon jangan belai ubaklit tame. Melau belai, melau ukon jangan belai baklit tame. Ukabrem tahu lah kelet nasi sipang bat. Jisu ang kadai kata. Kaba meme ong. Barkadai halor katakan nongrem kaba meme ong ngantay kabalang. Halor uneu mau siang wong. Kata ka statement ka jong u Petros ya ka bawang melong u Chris u kon u blay ba em wong oi uta ulang u mau siang. Solid foundation. Uta di u mau siang but halor jong ni u mau siang ngantay ya ka balang jonga. Kabalang gadai faith. Kabalang gadai faith. Kabalang kamdai kabalang. Kabalang gadai ke nation. Hang ni ka ong bai bau Jisu ong Petros. Kata ka me ong kamdai ka mi nakado ka jong me. Kamdai ka jing start ka jing snoto ka jong me ne da kata ka jing tip ka jong me. Henry kata ka me ong la reveal ya ka la penpau ya kata da sim jong blai. Melong Kristo kono blay ba emu Jisu le to bulong o suk mame long bless ye me ko simon kono Jona na baka do baka snam kam shim lopen I kata hame henry ukpa jonga u bahabneng udi do men siam ngarong hame melong u Petros but halor unio mau siang ngantei ka balang jonga kemud halor unio mau siang utaka kata ka ktien ka ba meme kran halor unio mau siang halor kata statement ka ba meme kran ba nga ngalong ukon jong blay ba kli tame halor kata jing kran ke jong me ba meong ngadai mga ukon u blay ba em nga ngadai mau siang ba halor kata ngantay ka balang bagi kedap juga dujok kinamla ya ka amen ki kedap jong kedujok kinamla ya ka ka bamut ladang ila yo ya ka revelation ba Jisu udai way baladang isngol to bagi lapan syong nong rem yale di how Jesus Christ balong umau siang ken mau bagi diga nation ga jong u bal ka kerdop jong ka dujok kana mla ban le e yangi amen hell will not prevail ladang iyo ka revelation bagi digi e shisha nginam su shep tieng ka babel ki thu yangi bau Daniel lai I tau mau siang Ladang ipai jaga kien ke jom lagi tu ingi ba usim Nebukadnezar ula pos neu hagawi kapor bat ula pos neu hado kata-kata ba kita ki nong le bertong jong u kim la ban sngu thu shu namar pos neu Nebukadnezar ula klet ke jing pos neu u khot kita ki nong le bertong wong batai fi ke jing pos neu jong ak yong to ong sim ke kita ke jing pos neu jong fi wong am kwa bin batai jing pos neu ya thu ya ke jing pos neu jong a ong ala klet ya thu ma pi pos neu ma pi la klet ma pi kali na ki we ong to ya thu jing pos neu la hi lai pos neu bon ba ong ta ngai I kata nong batai tu ba buon batai bin to kinong batai ki babon lala pi batai ke jing pos neu o ki interpreter ki babon man interpret ke jing pos neu han rei ke jing pos neu ka long bai bau pos neu hadin nang ta kala pen ki ke dono jong ka pen kru slai u
Namar bakata jing pos niam ka basung syar kai do kata ukwa ban kan mau syo tadeng tau la khat ya kini kinong batai ong batai Maka Babel dia tu lagi pulih nong baar hagas nem ka baaru jing syar no Nebuchadnezzar ula po sneu jing po sneu walaupun kuslai ka mensim ju bat ka jing thia ju kala do no umnang yo thia syo anda kum tau sim la hukum ban khat gi riu start iginong le bertong ginong kheng suat bagi khaldi ban ia tu us em ke jing pot sneu jo kom ta kilawan hapo ke yeng hakmat us em bat us em ul ki ngala pot sneu ke jing pot sneu bat kapen kuslai ke mensim jonga ban tip ia kata ke jing pot sneu onom ta ki khaldi ke la kren us em ka tin siria kus em to em la karta tu ia tu halaki shakri ke jing pot sneu tingin pen ia ke jing batai us em la tu bulong ki khaldi kala jano ananga Lada pimpin tip angai ya kata jimpo sniu, but ya kita ke jingbat tai on ot lengkot lengkai ya pi, but on pelong sindrom ya ka yeng jong pi, ani wow. Wang umno lada pim la ben batai ya kata ka wang ngapa po sniu ngan ot lengkot lengkai ya pi, but ya ka yeng jong pi ngan pelong sindrom. Nganget kinong batai ha kata ka por try da klip. Pidi kinong batai pi ngam dei ngat try kilalen ya ladi. Kita kiri start, kita kinong ken belai. Ngatrai lah dah kila dah ni ka batch jengki lah ni kata ke kerteng jengki trai kila pendam no duat namar minong ani minong mengadai nong batai dah adaptat norsi mun kemlut yang ni un penyang ingin pa batai ingin menang batai ingin lah adaptat ndai tamangi war ka yeng ke jongi ro kan kelas sendrom Ngatrai bun ki balen fi ya ladi kata kapuan ngamde nong batai ngamde rustat ngamde nong le bertong trai syai kata kiong oh sim ya tu trai ki wan beta khamal sim ya tu krui trai ki le biet hausim ong batai ngatrai kiong epi nga syuan persenran ini ngatrai ngasyumudur kimnut syo benong ya ladi bagi di kinong batai namar balai Ani ka punishment ka ba crowd ka tangan on lang khot lang kaya bi ngan pelong syndrome ya ka yeng jong pi Henry la da pin i ya kata ka jing pot sneer ba ka jing batai jong ka pin yo ya ka jing ai bat ki busket ba ka burom ba crowd namar ka ta to pin i hanga ya ka jing pot sneer ba ka jing batai kile tu arsin kil ang tos e mun ya tu halagi shakri ka jing pot sneer tingin pin i ka jing batai us e mun ya tu bulong ngatip yang ba pishpulut kai ka por Naba POE bagata kala jano nanga Henry lada pi metip anga ye kata jing pos ni don tang kawi ka hukum ya pi namar ya pi la kre iktin ki lam ler bagi syukur ban kren hakmat jonga tan anda la pen kala ya ka por namar kata to ong hanga ya kata jing pos ni ban ngan tip ba pi nang ban pen i hanga ya ka jing batai jongka hang ni la tes sisha ya kata kajing sisa jongki lagi deh ki original lagi deh ki fake Henry kia tu nang ni kedekot ke bispau kong ki kaldi ki le tu akamat usim ki laong don ubreu hakandau balak ban peni ya kani ke kam usim namar don usim lemneu kenrat lemneu nong sensar ubala plan ya ke bakum gini ha no ru urustat lane unong le bertong lane ki kaldi But kalong kabam judan kaba usim upan don uno ru ubala ban peni yang khamat usim ki ong ne henry tang kita ki blay ki baka jaka syong jongki kamlong lem bat kadok kini ki sengo tu ki ong dei tang ki blay ki baka jaka syong jongki kamlong bat kadok Nak kenal si sing lekal kata wan to wibri ong aku apa je kati jong fi ong apa. Oh la batai yang agak future. Tengah batai saya kapas me. Te kapas tip singa. Oh la metriam do kata ta batai ya kapas kan. Balai men batai future. Nga tengah la men batai future la jong ru. Ngar ko ben tes me la medai show fake me ubashisha. Ubashisha tu batai ya kapas kan. Boleh batai ke future. Batai me, ong de kata tengah melaan batai. Ong doke bas. Lalu mereka am peni kiti. Peni ki, keli ki kapas dong fi. Detail.
batai no ni ulan ni. Ari nasib tebut acah ni. Ari isa ho jai gapat ong na. Ai. Teo ni itu. Pet. Hau khadu ta pani. Batai yang pas ke jonga. Batai yang kata kebala let. Ngam la biang meh. Begini giong berkata, nyemla ban batai. Datang kita ki belai. Ki baka jaga syong jong ki mlong bat kadok. Kamu ki sngo cho. Bam dei shu da ubreu henrei da ublai te hang ta baka jingle jong ki nong le bertong ka dei be ka jingle jong kadok. Kam dei ka jingle jong ublai. Tading tabun ki Kristan. Kilet siya kinong le bertong, siya kita kinong batay. Siya kita kinong le niam le rukom. Bat ka babel gitu. Namar kani ka daw siya mula ngusi bolo bitar lep balul hukum ban penduk ya kirius tat baro jong kari Babylon. Ula bitar wong penduk no kamentoy ban ri ya gini ya gibreo. Ngatharay bus iyang uay stipend ni kil ni uay scholarship. Ngatharay kadon ni kenja pisah ayure bus iyang uay gini. Kadon kenja skim lesi ka ba uay manlaw benay gini. Uang ala 10 kaya kan ka skim jonga ya gini kinong lamler. Pancuri ka iki bahawa penyap no asendan. Babel gitu. Anda kum tagal hukum kalami ban penyap iki tegiri ustad. Tikilewa di Daniel, bagi kilok jeng uru ban penyiap iki. Anda kum tahu Daniel lulong daga jing perkat bat daga jing start u aryok urang ba unong absim u belami no ban penyiap ikiri ustad jeng keri Babylon. Ulay tu bolong ha u aryok u kapten usim balai ke hukum kalalong ke bekerki kata sim. Anda kum tahu aryok ula pentip su Daniel sapang kata tiu Daniel ulay hapa u kenrad usim ban bo ya u tiun peni usim ya jing batai. Anda kum tahu Daniel lelai sekaying bola pentip ya kata Hananiah, Mishael, Azariah, kilok jeng Wei, Shadrach, Meshach, Abednego. Baginya kerpat agak jing isnai jeng belai na bedeng sapang gani jing buri. Bau Daniel bagilok jeng kinam yap lemba kita kiwei de kiri ustad keri Babylon. Anda kum tahu lapan pau ya kata jing buri hau Daniel agak jing tu pau. Menmiet anda kum tahu Daniel ulah kerku yo belai ke bedeng Daniel lihat tu bau laong. Amen. Kabamut ki syakri ke jong blay ke di bendan bet ya ke revelation no blay. Amen. Lada u Daniel umdan ti kabamut hi kinolek bertong baro ro kilakut. Kata ke jing sisa. Bangidang don mengikiri blay tak aku pertai kadang don. Amen. Kaying jong pi kadang don namar hidang don mapi. Kalau dia penjat no, andrai namar badan mapi, tak ada ublay unang pensange, ya kecing penjat. Tak ada filong blessing haka ri, filong blessing haka shnang, haka yeng kejong pi. Amen. Babel gitu, ublay ulapan pau, ya kata kejing posniu kejong Nebuchadnezzar. Ani perkat ublay jongi kat no. Uduai, ublay unang duai pi. Bala play no. Ya kata kajing buri baro. Uyo yo mensim layalami da mensim jom belai ngamudor. Sya kata kaba umtip. Henry lapan pau ya kata da belai. Kata ada KWM kaba setenat paham perkat. Siapang keketian ublai. Ublai. Bila aban mudor bau Moses habau tho ya ke kitab Genesis. Ba unang mentho ado kata-kata. Bat kabak hampala kalong bau Moses utho ya kajing yap jang uru. Kumno ubre uba yap untho ya kajing yap. Hatu ngalak bantho ya story kajing yap jang ngamtip dengan yap kumno. Henry Moses utho wat ya kajing yap kajing namar haba utho ya ka Genesis, Exodus, Leviticus, jing kan Deuteronomy ka David ka bau yu da kajing itho pao. Layalami daw mensim kadai kata ke Revelation bala play ya kata ke jingkang juga beneng ya kata ke jingmut ke jong Moses mendai tahu Moses barok sau pungut kinong tho la play bat kita
ki pet sabneng ki tho ya ga ei ka ba ki i no blai ki tho la ka tho kim tip ki shu tho la ka tho blai upani ha ka ba meneng kong blai tha ka meneng ani o ka meneng ani ka meneng kong la tha ka no ka long kum ni ani bat ka long ka ba dum ka long sha ka ba klem dur bat ka ba suda ba men sim jong blai ki alor ki u tho i kita baro baru i bo blai on to long ka jing sha ka long ka jing sha tho e ka ta ka shu long be in writing baro khat Bater hang tu haduk ke jingyap ke jong uru tho. Ulai i lupa wa dia ke jingyap ke jong uru. Ke ai kaban saja. Excellent. Wow. Maka dia kata, "Finpet upol patsyek ndo yu jisu menuru. Habang apuli ke ketien ke jong bleng i. Rafi puli ke sti ke benengkong si koren kene long ba Katway ni dekat arpulai kau ni naba ngalap pediang na utrai ya kabala IT pateng ru happy bau jisu bau trai kata kemit habala dino yu ula shim yu kupu berhabala ngo ula kedia abul ong to shim pi to bam yu ne ulang kemet jongai kabala pen kain dam ta jong pi to le ikan ban kan mau yang menu bau upol wi kendo yu jisu empat je kendo menuru Henry upol nama ulang apa kenjamin siam mau thoi ni kisti ui Hakata kamit exact kalong kum no tek kalem batai u de kisenran uong naba ngala pediang nai na utrai kata ke revelation ngayui kumno utrai bagi ta kisenran hakata kamit hakaba la dino yu la shim ito kupu ba kumno ui bala kedia ito kupu ui kumno ba jisu uthe ita ka khuri ui lu na dang sedang haka revelation utha ya kata Kan mau ni kawai. Habau Jisu ulai duai sekeper kat samani don balik sengap ya u. Alengo ong ai balik sengap tu bentok bu Jisu ong tu syem nak ka khuri nangal kalong ka manjong me am ka manjong a. Uni wata ui ka revelation. Exact location bu Jisu kang bu ya mu lengpat hangta maramdan mano hangta. Kita Dah mensim jong play. Marbala play ya kata ka beneng. La play ya kata. Ka bam jukut na basdang siduk bam jukut layu ilut baro hangta. Baru tho ya kata. Bagadai kata yang ni. Habangi pulih ka Bible mentapat. Kadai menyalam ini sya kata ka location kan. Amen. Ndai bisu pulih. Namargani ka ketien ke jong blayam, kadai ka ketien ka baim. Kamdai ka badan tang hang ni hakot, kamdai tang bala syutha bala print hang ni. Kadai ka ketien kadai ka badan ha ka percaya ka bagan jamin sim, ka batrai kam kan haba ngitip ya ka. Ka ketien jong blay ka long ka baim bat ka ba? Kaumno. Ka badan bar. Bat ka long ka ba kamnep ya ka no ka wat lam aryang serti. Kapai penyaklat ke jingim ikamen sim ikimat bagi clenching kababishar ke jingmut bagi jing temu jaga donut kamut ladangi don ya ka ketien ke jong blai plengi don ya ka jingim ngidan ketien ju plengi don ka bor namar ngitip ya kata ka bor kamdai pleng ka bisutho tahang ni ngi pule nang ni ngi rung sya kata ka perthai bagi jam sim ngi ba ka ketien ke jong blai ka im namar kami na kisintur blai ba im Tadi yang tak bangi upah ina ketien, uah hangi kata revelation bersul tu ina ketien, kadai ketien kaba upah hangi, kata ketien ka penkia hangi. Amen. Tadi yang tak pulih ketien jupule tang shupule, arpun pulih kaju iskaju haduk pendia revelation. Amen. Daniel usyong bau doai. Lapan ya ya kata kajing pos ni. Wow. Baru batai tik ya kata kajing pos ni. Baka babal ke tu. Bakini ginong lebertong ki batai ya kabadai ki ong dai tangki belai. Ki basyong ka jakasyong jongki. Maka taka jakasyong ji kamlong bat kadok admar uneu dai wei umensim. Kita ki belai. Ukranya no. Kini ginong lebertong wala kim pat itu yo pa yo kon yo mensim hendrai ki la itu gini ru pleng. Ki ksut ki ngat. Setiap nama ki ksut ki ngat.
Kababel ke tu ingi lagi pulih kan ke por. Shitiu Jacob. Kaong kum ni. Kalau nong ka baar ka dekat bakat kendai tu pulih kaom no. Memang ingat bau belai ulang way melalek bah. Kan. Kita ki ksut ru ki ingat. Bat ki snuk yo kan. Kini ru ki dan ya ka revelation ngangat na ki ksut. Ki ksut ki ong dan bala am batai dei tangu belai bala am batai na mar ki ingat hau belai. Amen. Sedap tu kisut ya bagi iu Jisu ki yang melong khon jong belai ba clear tam kita kelan kram Hamadan bagi yang melai mewan pencipta mingin pat dei kepor. Jisu ong me dei wei. Ong gi ki pat ba. Kita siap ting ki ong Jisu wat pa ingi sidu jok sngub pa ingi sikete ki sniang. Ki kisut ki ngat bagi dah snuk yo ong ke tin ke jong belai. Bagi ni kita menek kisut ki ong dei tangu belai. Ubah ke cakap syong skim dai pakai dok. Udai umin sim. Bau tahu dia ublay belum original. Bat ublay jong Daniel udai ublay belum original. Takadau upen pau ya kata ke jing pot snew. Maka Bible gitu. Bau Daniel uya tu ya kata ke jing pot snew. Kedekat arpra gong. Redon ublay habneng ubapen pau yake jingburi bat yake jingtip ya Nebukadnezar em yake kaban sa jalong ki sngi ki bakado utrai pleng upen pau ya Nebukadnezar kam dei tang yake jingpen pau kaba hangta kaba kutno anre upen iter hado ke sngi ki bakado kalong so important kata ke jing pot snew ke jong Nebukadnezar. Bau Nebukadnezar pot snew, baka Bible gitu. Kedekat lai puai ke orang mekus melayu i hakmi kedur belai ke bakrau. Kini kedur belai ke long ke bahek. Baka jing teng shan jengka ke ba itanat tam, baka layang kemat jome, baka dur jengka ke long ke ba syirkai. Kalong ru ke ba teng shan ke bahek ke bakrau, tang baka long pat ke ba syirkai. Kini kedur ya gaba Nebukadnezar uyoi. Baga Bible gitu syapang kata ke dor belai ke klik jengka kalong ke ksiar banala ke syadam ke sangti da ke rupa ke kepok bagi lebong kalong da ke renong bagi kejat bagi nar ki selajat sebentar ke nar sebentar ke dau berta. Meli tananda la klau om da ke kti weu mau bala syok ita ke dor belai na ke selajat jong kata ki belong kata ke nar ke dau berta bala penluat ya ki. Onda kumta la penluet lang ya kanar ke do bertha kernong ke rupa ke ksiar bagi long kum ustad ha ki kentem ke bah ke porliur bakal kala kitno yaki kat ba amshem jaka syu yaki tiu tau mau bala syu ya kata ke dur belai kala long kumulum ubakrau baru ladap aga kendau baro ke babel ke tu wi ta ke dur belai ke klik ke long dagai ke ksiar ke syadam ke long de rupa kani ka kepok bagi lebong galong daga renang nang tagi kijat berarteli kilong daga nar bagi selajat kilong daga nar sibenta daga nar ba sibenta daga do bertha. Berkei baca sai utau mau om daga kti utau mau ulan nang he ba ketengkut tam ya kata kijat prapum bar kita barok nado sela kijat sudah sejrong ki syuher kum ki stat. Ba utau mau la yang scam. Makanya kayak itu, kabalong kabanja ke history, kabalong physical, but kabalong ro in the spirit. In the physical, kamu hakata kaboyi, kabanja siya ke history kalong bawang, makanya kahima ke jome kalong kata klik ser, kahima Babylon kabarus patam, kabodon bortam, kabashirkai tam, kabitanat tam, kabapernai tam. Kani kalong kata kahima ke jongme bahadin nang ta kahima jongme kan saklem ban ke sawan sagawai pat kahima kata ke kahima mid Persia bala dengi pa ke history ngi bahima Babylon kasedang do usnam rius pasan hadu usnam sanspa lai pokandai BC hadin nang ta lapen kalem ia kata kalau kata keklik kalau kutno kawan saka syadam bagata kada ke hima mid Persia
Kabalong da gerupa bagata kadai na do snam san spa laipo kendai hado lai spa laipo ABC. Hadin jong kani kahima mit Persya kawan sa kakpo bagalabong kata kadai kahima Greece. Kadai daka renong bronze. Bagahima Greece kalane narusnam lai spa laipo hado shispa nreu po pra BC. Kata kadai history. But hadin jong kata kawan kahima Rome. Mo arteli kita kilebong. Kabadai dekinar. Lakatru ya kahima Rome. Kahima the fist of iron. Ni kita keti kaba kenjanar kaba ai kaba le da kabor. But arteli ni kijat ke keren ru ya arteli kahima. Namar kahima Rom kapat arliang swabakan duno. Kahima Rom kapat arliang kapat bakabasyatrai kaklalong ka Byzantine Empire. Ka capital jengka gede Constantinople. Bakabasyadrong kakla Rome. Roman Empire kadang sai tambah kamdai syopat. Ka political power kata ka basyadrong kakalano ka religious power badya kata ngi kadin do snam chispa an reu popra BC hado sauspa nyeupo reu AD 168 BC to 476 AD. But kahima Rome kala sensyar dagabor. Barhadin nang tajong ni kikijat kawan sa kislajat kabaya khle lang ya gadau bertha bat kinar. Kabamut kidon kihima kibaklan kidon kihimar kibatlot. Barngi bahadin kahima Rom kimi shibun kihima. Tading tangi shibun kihima gini gisngi don kihima kibaklan don kihima kibatlot. Mentagum ke India, kala klanya Amerika, nantaga Soviet Union, nani ke Russia, ngi gini super power, nani world powers, ngi skiwi ki hima ki barit, kidi batelat, kita kidi do bertha. Henry, ka Babel kong, bagani ki pos ni ka ba, une bukan nesa u pos ni kong, lai bala klau om da kti ta u mau bala shot ya kata dorblay na keslajat. Jongki bagalong dengan nar ke dober tha balo penluet yaki batter napo sya jrong baik ke pra baik pum pakelatat ko mustad balo be dak ler berkata kan saja andu Babylon hado kenika por ka mementa mdai tang bagadan kini ki hima henry ki don rugi spirits ki batreikam ha kini ki hima jadi nar vinapen yaki Babylon lakot yaki bakidai ki Khaldi ne Chaldeans. Bakari Babylon kadai hapo Iraq laong ki Rustat bat lakot ru ia kata kari hakapor mendai kari Shinar. Bat kari Shinar kadai kari habaki kitai yau tau mat Babel. Bat kilaya lumlang para maki kilong so united bantai yau tau mat Babel ban yo compete badu blay. Bau tahu mensi mutrekam hendo menta. Bagi ya trailang. Baru agi forces ki trailang. Banyale Persya yau belai. Hakaparu Jisu galong kumju. Ki Parsi kim jadai. Bal ki Sadusi kim jadai di kim jadai. Kim jadai ru bal ki rang baling do. Kim jadai ru bagi tagi nong to. Bagi temesan ki don laga jong ke grup. Henry habau Jisu wan. Baru ki unite lang. Banle yo tanggawai ke jing temu ke jigi bakata kalong banle Persya yo Jisu. Ban yo sa nar pna ya u. Ni ki spirit ki ladon lupa ki Babylonian spirit ki Mid Persian spirit ki don lagi jong spirit. Ki betrai kam hado gini ki spirit ki bamenta ban yele Persya yo blai ban snow sarang kumbau Alexander the Great u snow crowd yo di bakadon ki jing snow crowd ni ki sngi menta ba de Petro ye ka Roman Empire fi ibet. Kadai bit dekat jingle ada kebor, ki baduk kinang duk ki boruspa kinang ruspa. Banang yo obor, banang telot unang telot. Baning iru, atau spirit bementah.
dan kiba klan ki dan kiba telat. Kababel ka ong hakisingi kiba khado. Kiba riu belai kenang riu belai. Kiba pop kinang pop. Ong kekhtin so belai. Ini puli yang ni kapor. Kitab jing pau kalau nong ba arfuar ka ong. Kedekhat ka bakhat wei ka ong. Uta bom hok to unang le bom hok. Uta betengit to unang tengit. Uta bahok to unang le hok. Baruta bakhut to unang khut. Kira kita ki spirit ki batrai kam haduk mentah. Maka babel ka peni. Bahaga bakhat do umi utau mau. Utau mau. Upelwet jin ya kita kikcat kilbong hadu kakhli butau mau ndai do weipat udi ucisu bat ngingi syakri ya u bat habang ngingi syakri ya u kan mau bangi don hakaliang jong nong job amen ya kita ki spirit baro. Tadi kita kau abang nongi fi kumki bangai habang idon hakaliang ngejong try ngimdei tang ke church ngidei ke nation ngidei ke nation kabumut ngidei ke hima kababel ke tho ba pleng ha kabakut dei mangi ke nong but jong try bingin sensyar ke pertai amen mentah lawan sensyar Modi ne lawan sensyar Putin ne sensyar wei rega ba khado ngi sensyar mangi pleng hey right it's right hallelujah. Kababel ke tu ya kata ni puli jingpen pal nomor san ke dekat ke bisipau ke kran ya kata ngin sensyar ya ka perthai amen. Dalam fidan ya kata Revelation pila i lupa ba pia sensyar lam ba Kris. Dalam filadan ke Revelation fimi i tangi ke present ke jongpi refi what ya kata future ke jongpi. Tak ada la filadan be how min sim jong play fi ke future ke jongpi pi sensyar tak ada film sngoi la de ba pi dei wat telat fi sngoi la de ba de usim. Hehehe. Haleluya. Kita kimen sim baro. Kilwet lut bekilong tang kumustad. Ngi dai gai? Ngi dai gai? Oh kan nation. Fidai gai? Kai kan nation? Keri. Kahima. Haleluya. Ngi dai karhima. Kabamla ban pen kisyo namar bauta ubang ngingi bot ubang ngingi syakri udai nabam jikut syabam jikut usim jokis im umdan syo da koi ke kerteng halor ke kerteng jo bauta upluet badeng ta bau jisu ang la fila itu yang ngatai fi halor utau mau siang Baka jingem ke jong pi tadau jisu ang lada pilong ki bastat kumno pi snotu ina ka ktien fi le ita ka ktien mne tam bale ita ktien fi snotu ita ka ktien ka baka kran kumno tagda fi itu fi em kum ka ka ktien tadeng ta la khot fi ki bri ka bastat mar fi la pensyong nang remeli hau mau siang hai Jesus Christ amen tadeng ta utrai wong lada fi la itu yang lada fi la itu yang ka kedop ka jok ka syap ting fi Kekenyo ya fi. Usai tano na hap maglili na beneng na kendit lala fi ang mapi lang tolong kala lang. Tading tahaba ngikran siya pangga jingat. Kamday busyungat. Handa haba ngirung siya kata kaway pat kapertay kaway pat ka dimension ngi hang ta pleng kalong. Mangi yu tao balong. Tading nakin siya pleng ang panon sa ay. Tit on suple, belengi pan on sa ay naman ngitip abang ngirong siya kata percaya ngi bau jisu pleng de basbon. Ngi bau dan ru ban ay. Ngi ulang ru bala ban ay. Amen. Tada habang pan on sa ay umde bau pan tip yo num yo. Pan on sa ay ka bamut ngi bau pleng udan ban ay. Pleng uba paho ban ay, uba sbon ban ay, uba ba ban ay. Oh hallelujah. Thank you Jesus. Tadi yang tahap dua ini aing lupa, try melak jubah. Amen. Tadi utram kuat ini benlong bagian jeda, kuat ini bagian rung saya kata pertai bagian zaman siam. Bagian dua ini yo kata, Petros bukan dua itu yo, lalu ini dua ini kan utam ini yo.
Amen. Ubetras uyo tiak. Keniat uyo ke revelation rabu iu Jisu uyo ke revelation ganti uya la kayat haga duriau klem ngam. Namar uya ke revelation. So ispaun kendit menri threat upoi haga do plum ngam. Takadaw la ngiya haga do angin ngam. Kabakan jadok kalong be bakan jadok tadau Jisu ong kita ki balakhan ka do ki long ki bakan jadok ndra kita ki balakhan men sim ki long how men sim. Amen. Ternyata habala khot ingi ki born again am kamut bangin sakut sa ka do. Ni hab ya ka wei pa ka dimension. Amen. Ha ka wei pat ka level. Terabing hab an snow tu ila de mengi syakri u blay bokom wei. Ngidon ya kaktin ka bakum gai. Mangitip ya ka future ka jongi namar ngi lupa mentah nang ni syabam jukot. Ka beneng galong kom no fidan ka revelation fil ka beneng. Amen. Pi ba pilang wei usem ba uleng do ha ka bor ha ka buram piat bagi ksoi pi kerdam kan khli selan bro. Amen. Bagi ta ki bor jingdom piat ma pi knyo ya pi. Tapi ya kata dimension. Ki kerdap jaga dujok ki nam laban kang ya pi kamdan ga ai ka balaban kang ya pi la fila ya kata dimension. Tara la khot ngi ka nation. Ka ban sanshar. Kane ka jing tu. Ka jong Daniel. Ka tu ingi historically ka ban saja and spiritually ka ladap ja. Amen. Ya kita ginong sensyar baro jong kita jingdom baro la penluet lagi gejat jongi namangi don yo Jisu ba penluet. But haga ding penau la da penluet bakal long start baro gejing tray gejong paman. Kalaher kalong start. Now in the spirit ngap don lupa in the spirit kena mungkin poi sisya sya kata ka benta ya ka bangin sensyar sisya ya ka purtai lam baro Kris. Langim lupa nduk mentangin myo ya kata yo. Tarawa juim kum kita ki victim. Raim kum ki victors. Amen. Ngim de ba fight banyo ka survival ngi fight na marbang la de ki revival. Amen. Ngilayo ka revive la revive yang ngi do men sim ba khoi la penem de bangin siak sai ban siu like ban siu long ban siu kum ta malum mala bangin siak griblay em. Ngim de ba fight tang man siu like ngidi gisim ki bala yolat ki bala revive ki bala pen kela ki bala pen temai ki bala ngilong ye ki babel gong ni plik sti petros kalong ba ar khot bekendai gom no jait men re ba khot pai lang ba de e lau jong hi pa pinda yo pen pau ya ga jing ba kortam ka jong to bala khot ifina ga jing dom sha ga jing shai ba pla jong u ki ba menoro ki mlang ki pai lang han re menta ki long ken yu pai lang u blai. Ya ke bawa mishem la isnai henrei menta la isnai yaki. Ngilong ki kinja ki bala jiet. Amen. Ngidi kinja ki ba? La jiet. Ngidai ge ki jinglong lingdo ba kinja sim. Ngilong ki lingdo kum ki sim. Ki sim ba ki lingdo ngilong ka babel ka ong ye kata ba kum ta to abing ngilong ken. Ngidai ge ki jait ben riu ba khot. Tadau si sin mengilayo si sayu Jisu bayo men sim ba khoi ka pertai ngim kan mau syu ban braya ka. Kan mau syu ra ban le pop ro. Naraka ski ka bangiyo tra dukut thai. Amen. Wayat bagi jadok tanang itanat ka bagi jadok. Dang ikwai dang lalot hi dang kuaraha hi ka bagi jadok. Andre la fi long bagi jaman sim pi danru biang hi dum danru biang hi. Ha ka bagi jadok tip top be jim marngi ha ka bagi jaman sim di kisim. Kisim kim ju kerdo. Amen. Namar ngim haka present ngila lupa haka tai ka way pagka level bangi la di bangi degi ai. Ha try. Ternyata ngim juk slai. Jisu wak slai. Wat choy ki hima ka jong blai. La filayo kata ka hima, fidan kata ka hima, fidan kata ka hok la biang lut. Yiki baro kita lagi long unnecessary ka bam ka di ka kup sam ka long unnecessary kata. Okay, nai, mbapinang ima ka do. Na fila yo kata ka ba kraw na fila yo kata ka ba kinjaw men si mem kata ka ba utray kwa ngi bangini binyo. Amen. Ding tau try ong
Isran. Ông phi phi ông cái đây vậy, buồn kiếm tiếp Ujisu đây vậy. Mà cái đây hiện tại qua bên ông phi tôi ai bằng kiếm tiếp. Ujisu đây vậy. Họ ya cái perthai Ujisu ulang cái mau jentut. Lani pulih way Petros nong baar. Cái dekat berprag ông nó. Habakim ko ngo ấy, ya cái khtien. Saya kalau buruk ya ki. Ya cái perthai Ujisu ulang mau jentut. Hangi. Udah mau siang. Ubalong kanong rem jongi. Amen. In pulih keting ke jong belai hang neru kaong bautrai. Ulang mau siang jongi. Ina pulih susu nagasam. Sispa khat pra ke dekat arpulai kaong menut. Umau ya ba? Kinong trai ki lakentat. Ulang mau wei. Kepertai kekentat Yêu Giêsu Henry klem umau dong mela bantai ya kayeng. Umau dong ha kapor menchua professional yeng ki pat don matang ki don kami umau dong babet angle. Ki bu mau dong nang ni ki bu mau dong nang tai ki sio bantan lan. Kasabet kayeng. Ladam don umau dong ke kenriang kayeng. Bau Giêsu dei tau mau dong ya ga bagi breu ki kentat. Tadi yang tahap bagi kentat, kenriang kan kecim kecongki. Haka perthai Ujisu udai, utau mau jentut. Mungkin mau ni kawai. Bau Ujisu ya roh bayu Petros, bang bay ani Petros. Kata kamu ong kadai. Tambah kam dai ba ong mame, udai mensim jong ublai, uba penpau ya kata. Dan kibriu ki ong ba Ujisu ong ba ya kabalang latay halor Petros. Kadayum ta? Ya kabalang latay halor Petros. Lada latay ya kabalang halor Petros harum hang to Ujisu ong syadin meu syaitan. Ya no? Yo Petros. Namar i Petros pat hang ni ila sengukan palat baladai ka first question ilong yes ngala adai haka ba aro ngatrai la adai ngan sedang man batai no mangayo trai. Uji suang ngan leit se Jerusalem ban sakam yang pakin sa penstam yang kan mau mengipuli mene stationeng na Matias kelong ka bakhan reu ke pia mon to ke jo kalanya. Mediu hey. Mo siang na mo jentut. Hey Petros. Takadaw don kibriyo kiang bau Jisu utay ya kabalang hay Petros tahani kamur utay ro halor syaitan. Ndai. Tu Jisu ang noy Petros ang nipat. Syadin meu syaitan. Kabamut mdai bu ang yu Petros tu am ka first point ru kam dai bu ang ba halor jong me Petros ngante. Mdai hame halor jonga. Bu sedang menbala yu klem ang yu Petros ba medai syaitan reu be itu mensim bo influence yu Petros. Kabanding kong udah mensim jong play bo influence yu Petros, habaar udah mensim ksot bo influence yu Petros. Tani taong syadin mau syaitan. Wong apa? Melong way? Mau jentut. Mesngap ye ge bakan Jabril. Ndai ya ka bakan Jablay. Tadi tahu Jisu, ubangi syakri udah umau siangin pulih ni kapor ar Samuel, arpu ar kedekat ke baar, ke Babel kaang utrai ulang umau siang, jonga umdayu Petros, utrai udayu mau siang uday uni umau siang berpeluat ya kita kihima barok jonga ni kepertai, amen. Udayu mau siang jonga kekut jonga ulang penim jonga ubelai umau siang jonga. Hau kai ngashania kad khot lai pu ar kong no. Wei bolong ublai henrei tang utrai. Wei bolong mau siang. Henrei tang ublai jongi. Takan mau ya kata bangingi don lupa. Hagaliang jong mau siang galiang jong nong job ban peluet jin ya kita kihima jong ka jingdum barok bakin long tangga depai bakin long tang ustad. Iroi try. Amen. Amen. Fidang arta tien ni Jisu. Fidang arta tien ni ladi. Mapide giai. Pide giai. Pide giai. Pide minyak hagai. Pide minyak hagai. How men see him. I'm sure hagadok. Amen.
Tadi kita utrai kwa ingi bangin duai. Bangin rung hage jing duai. Bangin mani utrai ru. How man see him in spirit and in truth. Amen. Amday kadok. Kadok kasa kadok. Kadok kampoi si seiru. Tadha bangi mani ublegin mani how man see him. Baraga jing si sya bangi mani how man see him. How man see him u ayangi ru. Ya kita ki utterances lani kita ki jing kren bangin kren how to lead. Bagi kren ya ka mystery ya ka ba ka do ka mla ban snotho. Wat bagani ka jabing kam snotho. Bangi kren how to lead ngi ya cha ka wai pa ka parthai bangin jaman sim. Badahang tangi day kinong yale ka bangi yu iki bor jing dum bor bamman baro. Mar boleh la khat ingi bangin long. Kinong chop. Kinong yale. Kinong yasad. Mabo syaitan unlong bet tangga tepai. Haki chat jong ngi. Terau try khat ingi. Lai lupa ingi ke jing job. Bagaday ingi bangin yat na ka jing job siya ka jing job. Nakajingat siya kajingat. Amen? Bangin syakri ublay how man see him. Padagajing siya. Bangangit. Ladangi terang banyo. Nginyo abed. Amen? Utraw lada penwet lupa. Ya kahima kajong syaitan.